I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you good news. I'm right. Ngiyakubingelela nalamhla mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angiphindze ngikwemukele kulolu hlelo lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuthiwa iRhapsodi yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla-ke ngolwesibili tinge-23 kwenyanga yenhlaba. Isihloko salamhla sithi ulwimi lwalabo basezulwini. Livesi-ke lekuvula silithola-ke encwadini ya-Isaya sahluko se-33 ivesi le-24. Lithi labahlala khona ngeke bathi ngiyagula, bantu labahlala khona bayawuthethelelwa tonotabo. Uthi-ke umfundisi emavi akho aveta imvelaphi yakho, loko lokushoko kukhombisa ukuthi ungubani nekuthi uvelaphi. Ngalamanye amagama indlela lokhuluma ngayo iveta loko longiko. Nangabe udelwe nguNkulunkulu kusho ukuthi kufanele ulimi lwakho lukhombise ubuntu bakho lobuba sezulwini kanye nemvelaphi yakho yebuNkulunkulu. Haleluya. Wena uvela kuNkulunkulu, wena watalwa wafanana na-Adamu wesibili naloku ngekugcina, inkosi yasezulwini. Ngakho-ke usidalwa sasezulwini ngokusho kwencwadi yokuqala baseKorinte sahluko se-15 ivesi le-47 uye evesini le-48. Unekuphila kwasezulwini lokunekucaphela kwakho, timphawu tako kanye nelulwimi lwakho. Lapha ngulapho labanyenti bashiyeka khona. Bayavuma ukuthi batelwe kabusha, kodwa kukhuluma kwabo akuhambisani nemvelaphi yabo. Solo basakhuluma ulwimi lwebantu balomhlaba, emavi kwesaba, buthakathaka, kwehlulwa kanye nekuba nemicabo. Ungakhulumi njengebantu balelive ngobe awusiwa lelive. Johane sahluko se-17 ivesi le-16 uthi abasibo balelive njengoba nami ngingesuyiwa lelive. Ukhuluma usezulwini. Uthi-ke umfundisi kusho kuthini lokho empeleni? Kusho ukuthi kukhuluma kwakho kufanele kuvumelane nemvelo yakho kuKristu futhi kuhambisane nelive laNkulunkulu. Bantu baseSiyoni abakhulumi ngekugula. Nguloko lokushiwo ngumbhalo. Uthi labahlala khona ngeke bathi ngiyagula. Akusiyo nje inkulumo lethide, ngumhambo, kucaphela, futhi indlela yokuphila. Haleluya. Kunelulwimi loluhambisana nemvelo yakho kuKristu. Awukhulumi ngekweswela, awukhulumi ngekwehluleka, futhi awukhulumi ngekwesaba ngobe lokho akusiko longiko. Emavi akho anemandla, ahambisa kuphila, emandla, impilo, kuncoba, kulunga kanye nekunotha. Ngakho-ke khuluma lulwimi lombuso. Khuluma njengenkosi, khuluma kuphela loko lokushiwo uNkulunkulu. iBhayibheli liyamemetela kumaHebheru sahluko se-13 ivesi le-5 kuya evesini le-6 lithi uthide kuze thine ngesibinzi sithi nguleyo indlela. Uyasho bese nawe uyakusho loko ngekuvumelana naye. Kwale kukhuluma lokungahambelani nemvelo yakho. Ungavumi kucondzisa emavi akho ahambisane nedimo. Awubuswa ngiloko lokubonako noma lokuvako. Ubuswa livi. Khuluma emavi lanekukholwa laniketa kuphila. Khuluma ulwimi lwalabo basezulwini. Haleluya. Nangumthandazo mlaleli asithandaze. Babelo thandzekako, ngiyabonga ngekuphila kwaKristu kimi nangemvelo yami yasezulwini. Ngikhuluma ngikuvumelana nelivi lakho, futhi emavi ami agcwele emandla, kuphila kanye nemusa. Ngikhuluma kuphila, emandla, kuncoba kanye nekulunga lamuhla. Kukhuluma ngekukholwa kwami kuyasebenta, kukhicita imiphumela leletha ludumo kuwe. Egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo ke mlaleli ngesikhathi sakho ufunza incwadi yokuqala baseKorinte sahluko se-15 livesi le-47 uye evesini le-48. Incwadi yamaHebheru sahluko se-13 livesi le-5 evesini le-6
Incwadi yeTaga sahluko selishumi nesiphohlongo livesi le-21 kanye nencwadi yaMakho sahluko selishumi livesi le-23. Kanti-ke ehlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko selishumi livesi le-24 kuye evesini le-48 kanye nencwadi ya-Ezra sahluko sesikhombisa uye esahlukweni sesiphohlongo. Bese kuthi-ke ehlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla-ke kufundwa incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko sesiphohlongo ivesi lekucala evesini lesiphohlongo kanye nencwadi ya-Isaya sahluko selishumi. Ngiyabonga-ke mlaleli ukuthi sihlale kanye sisafundza livi leNkosi. Ngikholwa ukuthi ubusisekile. Sibonane kulokulandzelako. Ngicela mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.